Assalamu alaikum. Suzak Kale'nin bakanları, salamasızları, okumanın günümüzleri bilen bugün günü 6. Mart. Жылдығы Корпорация Балкандар Bilimdigi Kırgızstanda tür okudulup жасалған бақтауат семинарлары мына бүгін дағы кезегі менен Сузак районuna келіп жетті. Мына сіздер менен дидар көрүшүп барлашып отырабыз. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы өтүп. Мына жаз келгенде мына балкандар бардыгы эски бутактарды алат, баягы курап калган көчөттөрдүн ордун алмаштырат, көчөт эгет. Мына ушул маалда бизде бир суроо турулат да, эмне отурсам, ошодон не чыгат, анан каяка сатам деген суроо. Мына ушул суроого Корпорация Балкандар Биримдиги азыр көптүн жооптору бар. Мына ошону силерге жеткиргени келдик. Азыр быйыл дагы жаңылыктарыбыз аябай көп. Мына Айчарба министрлиги өтө чоң каражаттарды айлык кылып алып атат, анан кийин кредиттерди алып жатышат. Бирок мына ошол Айчарба министрлигинин кылып аткан ишинде чындыгында майна өтө аз болуп жатат. Мына ошол каражаттарды азыр мына Корпорация Балкандар Биримдигине угуп туруп, мына азыр ошол каражаттарды 27 миллиард сом бөлүнгөн. 27 миллиард сомду бөлүп берип, мына Садыр Нуркожоевич ошону Айчарбаны өнүктүрөйүн деп берди да ошону. Берди эле ошону 4 миллиардын азыр бирөөлөргө бөлүп бериптир, кредит кылып. Анан ошол эле кезде азыр бизде мына ошол 27 миллиард сомду дагы ушундай жол менен бөлүп бере турган болсо, мына ол Айчарбанын проблемасы жетпейт да. Биз дагы бир жолу сунуш кылабыз. Мына ошол Сузак районунун балкандардын астында дагы бир айтабыз да. Мына бизге азыр сапаттуу көчөт керек. Сапаттуу көчөт болбой, сапаттуу мөмөн чыкпайт. Ал үчүн биздин өзүбүздүн питомник болуш керек. Өзүбүздө инвентор лабораториясы менен, бардык окумуштуулары менен, бардык жабдыктары менен, ошол европейский качество көчөт чыгарып бере турган көчөткана керек бизге. Ал үчүн бир көчөткананы снабжать этиш үчүн баштан ылдый 5 миллион доллар керек экен. 5 миллион долларды каяка иштетет деген суроо болгондо 1 миллион доллары жерге кетет экен, 1 миллион доллары теплицага кетет экен, 1 миллион доллары зданияга кетет экен, 1 миллион доллары оборудованияга кетет экен, 1 миллион доллары ошол көчөт чыкканга чекте, ошол жердеги иштегендердин айлыгы, одан сырткары мына ошол жасай турган көчөттөрдүн французчасы деп коет да, разрешениясы, ошону сатып алат экен да. Мына биз речим жасап баштасак эртеге бизден эмелер сурайт да, башка мамлекеттер. Буну эмне жасап атасың? Ана сен кимден французча алдың десе, биз американецтерден сатып алып койсок, баягы арзыбаган деп бул болот экен да, мындай общий айтып көргөндө. Мына ошол биз жасай турган где-то бир сорттордун эсептегенде бир 50 сорт бар, ошонун бардыгынын французчасын сатып алып, закондуу түрдө иштете турган болсок, питомникте. Мына ошондо өзүбүздө бир эле питомниктен, мына Жалал Абад облусунда курулуп кала турган болсо, бир питомниктен азыр биз 4 доллардан сатып аткан, 5 евродан сатып аткан сапаттуу көчөт ушул жердин өзүндө чыгат да. Анын баасы 1 доллардан ашпайт. Элестеткенде 1 доллардан 3-4 эсе арзан болмок. Мына ошон үчүн мына азыркы ошол жерде турган азыр 250 миллион доллар калып да ошол кредит. Ошол 50 миллион долларын көчөтканага салыш керек. Анан мына ошонун дагы 100 миллион долларына азыр биз бала окутушубуз керек. Кыргызстанда агрономдордун жашы, мына өзүнүн кесибин билген агрономдордун жашы 65 жаштан өсөт. Жаштар агрономияга окубай койду, бир дагы кызыгуу жок. Мына ошон үчүн кызыктыруучу бир факторлорду коюп туруп, биз дагы Айчарба агрардык мамлекет болгонубуздан өзүбүздөн кадр чыгарышыбыз керекпиз. Өзүбүздөн кадр чыгарыш үчүн биз тынымсыз иш аракеттерди жасап балдарды окутушубуз керек. Ушул пропаганда кадимден жүрүш керек. Мына азыр өзүңүздөр элестетип көргүлө, 83 вуз боло турган болсо, ошонун баардыгы мына айылга иштей турган кесип чыгарып берип атат да. Шаарга иштей турган кесип чыгарып берип атат. Айылга иштей турган кесипти бир эле скрябина чыгарат экен, бир жылда мисалы үчүн 200 бала бүтө турган болсо, ошонун экөө дагы агрономияга иштебейт экен да. Дипломду алып эле башка жумушка кетип кетип калат.
Мына ошол жерде мыйзам киргизиш керек. Сен агрардык жайга тапшырдың ба? Жок дегенде 10 жыл агрономияда иштеп бер деш керек. Бирок тилекке каршы андай мыйзам жок болгону үчүн диплом үчүн кирип атышат да. Канчалаган бизде ошол скрябинада бүткөндөр жүрөт, азыр ошолор эмне чоң башка жумуштарда иштеп атышат. Мына ошолорду дагы азыр мыйзам киргизе турган болсо, мына агрардык билими барлардын бардыгын кайрадан агрардык ушул тармакка тартыш керек. Мына Кыргызстан мамлекетибиз дагы аграрияга зарыкташыбыз керек. Азыр Айыл чарба министрлиги эмне кылып атат? Айыл чарба министрлиги мен селитр алып келип беремин арзан, мен будай алып келип беремин арзан, жана солярка ташып беремин арзан деп булар коммерция коюп алып да. А булардан негизги жасай турган иши багыт бериш керек да. Мына агрономиялык кызмат көрсөтүш керек элге. Мисалы үчүн элдин азыр бардыгы курт кумурскадан илдеттерден өтө жабыркап атат дыйкан. Ошол эле кезде Айыл чарба министерствосунда 11 000 адам иштеп атат. 11 000 адамдын бирөөсү дагы бетине келип, мына парша болуп калыптыр, мына щитовка болуп кетиптир. Ошол саранча келип, бар жокту каптагандан кийин чыгып, баягы мындай пилге алгенде кичинекей одеколон сепкенсип келип, деп коюп кетип калышат да. Ал эмне болот? Эч нерсе болбойт. Бунун систематически күрөшүүнү билбей атабыз да биз. Ошол себептен канчалаган пациенттерибиз саранча чегип кетип атат. Канчалаган биздин алмаларыбызды не плодожопка, пилицит, жол, жаман парша щитовкалар, не бактериялар жок, биздин не талкалап бар жогубузду жок кылган. Мына азыр Кыргызстан үчүн эң не жасай турган иш болгону агрономия. Ошон үчүн агрономияны күчтөш үчүн биздин мамлекетибиз мына 83 ошол жогорку окуу жайынын жок дегенде 60-ын агрономияга оодарыш керек. Агрономиянын факультети болуш керек. Анан кийин биздикилер общий агрономияны окутуп коет. Баягы общий агроном да. Бирок же помидорду билбейт, же капустаны билбейт, же гилясты билбейт, же алманы билбейт. Агрономияны бөлүп окутуш керек. Мына Турцияда ошондой экен да. Мына мисалы үчүн менин балам азыр Турцияда агроинженерияга окуп атат. Ал жерде подразделение бөлөт экен. Мына косточковыйлар бир бөлүнөт экен, семечковыйлар бир бөлүнөт экен. Алма, алмурут, айваны бирөө окуйт экен. Анан кайнолу, бадам, гиляс, onu башка бир окуйт экен. Помидор, томатты бирөө окуйт экен, капустаны башка факультетте окуйт экен. Бөлүп коет экен да. А бирок мисалы үчүн баягы келди, томатты жөнүндө баягы тамырынан кирип, не гүлдөн чыгып кетет экен да баягы бала. Томат, помидор ушундай келет экен. Помидордун да карап туруп, кантип оңдосо болот, канча көп түшүм алса болот, кантип илдет менен күрөшө болсо, кантип зыянкечин жок кылса болот, билет экен да сатып. Ошол 4 жыл ошону окуйт экен да. Тынымсыз ошону. Азыр болсо бизде болсо общий агрономияны берет. Эчтемеден жок, бала чыктыбы? Эчтеме билбейт. Даже мисалы үчүн ошол бизге азыр зыян берип аткан зыянкечтерди тааныбайт. Бул деген өтө өкүнүчкө орой, бирок ушундай окуу болуп калды. Азыр билбейм мен мисалы үчүн эшегиме паспорт алып туруп, такай дептир. Баягы 18ге чыкты дептир. Барып туруп, сүйлөшүп туруп, мына такай башка жакта жүрөт эле деп окууга тапшырып койсо, ошол такайга дагы не диплом бергендей да, контрактын төлөп турса. Бул деген кандай шармандачылык? Мына окуу, билим берүү министрлиги азыр Каныбек Капашович келди, мына азыр ошону оңдош керек. Бул баягындай акча төлөп диплом алуу деген бул окуу эмес бул. Бул жөн эле бул не акча зарабатывать. Мугалимдер дагы көбүрөөк акча иштесин деген программа да. Мугалимдер дагы не депутаттар да жашасын, бай болсун деген эле программа да. Мугалим деген мисалы үчүн канчалаган дүйшөн деген мугалим бизде өтө тура, дүйшөндүн үйүдө болгон, аялында болгон эмес. Бирок балдар ошо дүйшөндүн кылган ишин биздикилер кылып атат. Азыр ректор, проректорлордун үйлөрүнө барсаңыздар, тике карасаң калпагын өтүп берет. Ушундай кылып заңгыратып бар жасалып, ошол эле кезде мамлекетке эбегейсиз бир зыян беришти да. Балдарды не жөнүнө кагаз менен алдап атышат да. Бирок Москвада иштейт, каякта иштейт, келди кетти кылат дагы. Мына ушул областта дагы, республикада дагы ошого диплом берип коет. Дипломированный дворник деп жүрөт. Мен юрфакты бүткөнмүн дейт. Юрфакты бүткөнмүн дейт. Баягы мисалы үчүн билим деңгээлин текшерип көрө турган болсоң 3-класстын билим менен жүрөт. Эч нерсени билбейт, диплом бар. Мына ушул
ошону токтотуш керек. Мына профтех училищаларда азыр мисалы үчүн күндөн күнгө күчөтүп туруп, мына балдарды уже билим берүүсүн совсем мына 1-класстан 3-класска жазышты окушту үйрөнүп бүттүбү, андан кийин уже бөлүш керек өзүнүн немесин. Мисалы бар жок эле физика, химия, биология, математика бар жок эле баягы башын забивать этип койдум, баягы бар бала бактысыз болуп калат экен. Себеби дегенде излишка информация и баягы иштете албаган информация адамга жүк болот экен баардыгы. Ошон үчүн балдардын башын таза кармап туруп, эмне болосун бала? Мен токер болом. Кол токер болом. Эмне болосун? Электрик. Сен мен космонавт болом. Мына космонавт болом, мындай болом. Космонавтка жарабайт экенсиң, мына деп туруп, балдардын несин өзү чектеп туруп, ошол эле маалда туура багыт берип туруп, балдарды мына коомго пайдасы келе турган адамдарды тарбиялап чыгышыбыз керек. Мына азыр туугандар келесизби? Жылдырасыздар. Биздин слайдда көрүнүп тургандар. Неме болду? Жылдырабыз. Мына туугандар азыр алма. Деңиз деңгээлинде 1400 метр өтө жактарда мына Редшифт, Голден Делишес, Гренни Смит, Жерабини, Скарлет Супер деген алма отуруш керек. Бул деңиз деңгээлинен 1400 метр жогору жактарда. Көкжамбак, ошо өтө жактарда. Ошол жакта. Редшифтти көрсөт. Мына Редшифт алмасы, мына ушул дүйнөдө сатылып аткан алмалар топ 10-га кирет. Мына жаңы келди дагы, жаңы сорт. Мына биздин Крипсон бар да, Крипсонго караганда курсактуу алма. Томологра алмалар дүнө жүзүндө аябай жакшы сатылат, бул суукту жакшы көрөт. Ысык жерде отургузатылган болсо бул жумшак болот, көк болот. Ошон үчүн деңиз деңгээлинде 1400 метр жогору жак болот. Экинчи алма, алтын алма, Golden Delicious деп бар. Буну дагы өтө жакшы жешет. Европа мамлекеттери, Россиянын мына Европа части өтө сонун жакшы көрөт мына базарында өтө жакшы сатылат. Экспортко ыңгайлуу сорт. Кийинкиси Гренни Смит деген алма, немеде Сибирь тарапта, Новосибирскийдин ар жагында бир күндө 1000 тонна алма сатылат болсо, 800 тоннасы ушул сатылат. Гренни Смит. Көк алма. Мына кара алма жакта өтө сонун. Мына ушул көк алма. Qaysı vaxtda müşat ошонусун айтып койсоңуз? Сентябрдын 15-нен кийин мüşat. Ya. Сентябрь айынын 15-нен кийин мüşat. Бар. Мына Жерабини деген алма, бул араб мамлекеттери аябай сүйөт. Мына азыр бозулайттан алчык болсо, кызыл болуп мындай. Фиолетовый кызыл болуп өзүнө тартып турат. Алманын өзүнүн вкусовой качестволору өтө сонун, жумшак, сочный алма. Летний ва зимний? Бул зимний. Ошону айтсаң? Мына Скарлет Супер кийинки алма. Бул дагы зимний алма. Суукту аябай жакшы көрөт. Ушуну деңиз деңгээлинде 1400 метр жогору жакта турат. Кийинки алманын аты Галава алма, бул Сузактын ылдый жагынын алмасы. Сузакта мына границага жакын жерлерде июлдун башында пышат. Июлдун башында пышат. Мына өзгөндө бизде июлдун аягында 15-20-ларында пышат, 65 сомдон өзүнүн кардары бар. Канча болсо Казакстандын немелеринде супермаркеттерде кетет. 65 сомдон үйдөн алып кетет. Муну анын немеси сактаса да болот. Зимний алма. Азыр да Галава сатылат. Мунун көчөтү эмне? Местный ба? Бунун көчөтү биз сатып аткан көчөттөрдүн бардыгы Туркия мамлекетиники. Сибергенден Туркиянын менен? Биз бергенден Туркия. Мына кийинки алма, бул дагы жынжыр болуп, тетиге Golden Delicies'ке окшоп кетет, бирок эрте пышар алма. Бул берки Галавага караганда 10 күн эрте пышар. Эрте пышар да, эрте пышар алма. Кышка сакталат бул дагы. Холодильникте турат, жакшы турат. Кийинки эмеге гилас. Мына Регина Кордия Зира 900 өтө жактарда. Мына калма кырчын, көкжамбак, каралма ошол жактарга мына Регина Кордия Зира 900. Анан мына ошол эменен өзүнө ушул жерге Свитхарт анан Скина деген гилас жакшы болот. Сама пляши.
Mınalar nemede Regina Kordiya Ziraat Topluluğu'nda bir yerine otobüsü koysanızlar gül dögönde gül batısıp ketkende enerji kurgap olanlarga çanalar var. Cemile şu bavul gülde düşüp kalıyor. Şu bavul gülde düşüp kalıyor. Onu öde jakka otobüs gerek şu için. Regina ikisi Kordiya ikisi Ziraat Topluluğu. Çok oladı Ziraat Topluluğu. Suğuk jaktın bilese. İkincisi olsa, buna sweet heart veren, skinen ısıtça, sama plaj, özünü çanlatça, özünü çan verip de, o zaman daima yıl sayın alıyor. Yıl sayın jakşı rezultat veriyor. Buna, только biyogunuz güne babasına, 40 yol koysalar, 40 yol tutmam olsanızda, bayağı mayski şurtun lichinkası düşüp kalsa, çok akıllık var mı? Tavırlar çıkmaz. Только biyogunuz. Дальше. Isı cevleri ama. Mesela ısık cevlerge Greksiya. Ya Valovay degen çok mu bir yerde? Ne? Valovay degen. Valovay degen biraz de bular üç korbanlıklar, Özbekler, Özbekistanlıklar özleri atpay olan Valovay. Bal degeni bayağında gök çıkıp almayınca bir bıçak kullanır bal da var. Ошол mezgilde. Bal. Ana daha boyunca ayıpeseniz. Tensimli degen ana tüme boyunca şu boyunca. Hazır. Bunda Greksiya degen öyle 5. mayda bıçak. Suzakta. 5. mayda bıçak. Suzak. Indi biznes olacak. İkincisi Rubistan. Bundan 10 gün giyim bıçak. İkincisi Magadır. Bu adam giyin 5 gün 10 günde giyim bıçak. İki bikar. Vardı may içmiş. Tügünü. May içi tügünü. Erte bıçak var. Sokaklar. Birisi en az alındı degende 30 kilogram örüp verdi. Birisi. Bir gektarga 660 kaçak kadar. İntensifli skema bilen oturmuş. Neçi bolsa o 3'e 5. Ana bunda Halil oğlu bu kurgay turgan. Ana Kabaşı degenimiz var. Ana Yunus Bey degen 3 örüktör kurgay turgan. Kurgaganda da buna yeni bir örüktör. Bayağı içinde özögü çok. Bizdekilerden Japay olup içinde özögü ösüp ketip var ya. Buna Cesen Şaptalınları, başkanları vardığında özök var içinde. Ha bunun gel olur. Sır dileminde juha bolata içi gel olur. Bunu kurgansa öte sonunda bes basıp turib ana keyin jakşı devam verir. Türkler eksportlar jalan şunu alıp çıkışar. Halil oğlu Kabaşı Yunus Bey degen örüktör çıkışar. Bundan şartlar Royal Glory, Globe Airways, Sweet Lady, Extreme Global, ondan keyin Extreme 486 degen var. Oktyabrda şartlar maksatı var. Bu nektar bu Türk şartları. Ama bu da nektar. İçi жылдын bağlanan malın mayında sapsarı olur. Extreme Global menен bunu okusun. Göstereyim. Sweet Lady. En jakşı sortları. Ana bundan keyin Extreme Tüvar mı? Tügü joklar. 3'e de tügü joklar. Birösünde tügü var. Keyinki emede almuru. Almuru da oğravadan, bardak almuruklar oğravadan. Bakteriyel yajok gelgen Kırgızistan'a. Bağına östürüsün 5 yıl, 4 yıl östürgene bir günde bir hoşlan bir çakırlı bir çatak gelip Cengiran'ın turup özüne bundan güldögöndele güldön beri çanlaşkandele boğa ötedi dağı bayağı duruşan 5 günde bakmamış. Bakteriyel yajok öte caman derse. Bakteriyel yajok'a turuktu sortu bundan margarita, marinalar bilgemiz almurdu. Şu almurdu doğumuz. En jakşı olur. İyisi biliyoruz. Şurada ikisi görüyoruz. Marina biliyoruz. Bakteriyalar. Ama şöyle birkaç açıklarda bu eş nese bu jakşı almadıkta altta neme canlılık var olmuş. Bu jakşı özü İsrail'den de olmadı. Bu tür jakşı aldı da. Şunu oturumuz dersinde tırsalar işleş oldu. Ana giyinki deme Sliva, Stanley, Angelina, Black, Splendor, Black Amber. Stanley,
Ошақтың сливасынан 5 есе чоң екен, Ақсыныкынан 3 есе чоң, Таластықынан 1 есе чоң екен. Анан немістер жақсы көрген, Стенлейді бар. Стенлейді немістер жақсы көрген дағы, немістер тынбай ұшыны сұрап алшады. Пақыны бұлтыры Ақсынықтан 170 сомды сатшы. Өзінің ашын 40 сомдан келеді бар. Егерде Астана биология органика Bunu kameralarla oynamıyorsun. Ama sizden soran şu, bakalım sen de öyle olasın. Sizin işler yapmanızda ne oldu? Yine bulacak görmüyor. Bakalım, aslında öyle oldu. Şu sitetle Sivas'ın Kırgızistan'da 90% yerinde özellikle. Kırgızistan'da öte su yerlerinde kadar özgür falan algan 90% yerinde şunu özellikle istenildi. Adam nesi жақсыға бұның обработкасында жеңіл екен, анан кейін ең жеңілі бұл 40 кіші екен. Екі жаққа парпайып кетсе 40 қойып келсін, өтеге өсіп кетіп болса 40 қойып келсін. Бұл башқа немесі жоқ екен. Ичіне кеткенде алып қойып келсін, ичіне өсіп кеткенде. Ертілері фабрик болып тұр, механический повреждение olan ичіне өсіп қалады. Ошоны алып қойып келсін, ана жиравиктер бар. Жаңағы еркек шақпа бар. Ошонысын алып қойып келсін, бұл ең жеңіл екен. 3 жылда bir büt tasarladım. Eşkens oldu. Ben oturğuzgandan beri büt aylaydım. Oturğuzgandan özünden özüne bolu öğret. Balgar cırkap çeyirdi. Slap giydi. Büte slap giysi var. Bunlar şu sistemdeyken kimde cer bola turgan olsa fantaziyası jetmeyerse bilmem sen. Ne eksen de turgan olsa şu sistemdeydi oturğuzgan. Bunlar bizden bile Sliva'day kurgaydı. Okşaşı kurgaydı. Bunu scheması kançaga ekili? 5'e 3. Alma, almuruk, anan ayba, beyalma, 2'ye 4, kalganları var, bu da 3'e 5. Anan cangal 4'e 8. Boldu. Kalganları 3'e de sistem var. Kostочковыйлар bölük, семечковыйлар bölük, değil, anan кейін большой орех bölük. Dilastan 3'e 5 mi? 3'e 5 var mı 3'e 5? Odan, kısa turgan var, birbirine tiyip kalır. Boruyu götürür. Bunu 5'e 3 kızganmay koyulur, 5'e 3. Sol bak koy, mınavında düşür, kısa sol, Sliva'дағы, Badam'дағы. Екенеме Анжелина, buna Moskvaga kim bargan bolsa, Sliva jep kaldılar mı? Çoğun Sliva olur. Kim Moskvada türkü? Mınavında Sliva olur. Uşul Angelina Sliva'sı. Salvador'da bir kilesi 400 rublden satılır. Buna uşul Sliva dekabrda tügön ötken. Mına uşul Sliva'nı холодильникке koyup koysak, холодильникке. Aprel'e çeyin türüyor ötken. Aprel'de anan keyin любой memleketke alıp bakıp satsak olur ötken. Şunçalık жақсы demek. Mına nechige? Şu sırtınдағы fiyaletin kirip etedi. Böyle görüntü olup mınандай jesek, mınдай gilasın içinde kızıl bol. Solun. Bir anan nesi жақсы ekan bunu? Et, mesela kışındasınдағы şunday свежий nemelerdi jeyim degen malды çıkarıp verse solun болады. Moskva жақсы көреді şu. Moskvaga направление. Mına Black Plan var. Mına şu Angelino'dan da çoğun болады ekan bunu. Eki çoğun tanda koyduk, чтобы компот жапқаны, сок шығарғаны, сливовый сок, сливовый джем бар жоқты жазса болады. Өте сладкий сорттар. Мына Black Plan бар, икісі Black Amber, екі ұқсас келеді. Çoğun болды, номынды болды. Өте çoğun. Товарный вид соның. И переработкаға жақсы. Сер хасында бар. Көп түшін қалады. Түшінді оқымыш береді. Mına Sliva'lar boyunca. Mına badam boyunca ise badam üstünlerinden kol badam, anan tiş badam, anan keyin taş badam. Hazır kol badamды oturğuzuş üçün, tiş badamды oturğuzuş üçün противогазный сетка керек, көп бар. Түз жерге болса, мына мысалы сузақта түз жер бар. Столовойдың қатарының арқасында жері болса, осы жерге кол badam ексек болады. Üstün противоградный сетка тартып, müşüklerden сақтап, erте гүлде болады, мына осы гүлде, 2-3 күнде мынау бадамдар осы гүлде бастайды. Баяғы біз ұсынып жатқан Фердоэль, Феррагнес, анан кейін Нон-Апрель, Техас, Нон-Апрель. Бұл бадамдар 10 апрельден кейін гүлді.
10 апрелде уже барлық үшіктер өтіп кеткенден кейін гүлдейді дағы бұл жылыға түшінбеді. Жылыға түшінбеді. Анан кейін -4-тен қорқойды. -4 бар. Гүлі қорқойды. Гүлі. Адамның өзі емес. Гүлі қорқойды. Мынау жончы, мынау шыны отырғызды. Аз бізге майына келен бар, 35 евродан. Литрінде. Бұл 5 тонна береткен, бір гектардан минимум 5 тонна. Әр бөлек 10 килограммдан бергенде 5 тонна береткен. 5 тоннаны чаққандан кейін 1 тонна маңыз қалсын дейді. 1 тонна маңыз сыққанда 500 литр май шығады. Майын мысалы 15 евродан сататын болса 10 000 евродан жоғары кетеді. Анан кейін баяғы сығылған ағы бар ғой. Ошо сығылған ағын дағы бір жолы күнге жайып менше сушилкаға қойып тұр, құрғатып тұр, тегірменге тартып тұр, кадимкидей мына өзіміз иштетип аткан баягындай ағын же ундай эле иштете берет дейбиз. Ошонсу жакшы. Мына Кыргызстандын un проблемасын толук чечсек болот. Мына Баткен облусу, Ош, Жалал Абад облусу жалаң ушундай бадамбек боло турган болсо, биздин Кыргызстандын потребности 800 000 тонна экен. 1 миллион гектар жерге отырғызып ала турган болсо, бизде 1 миллион тоннадан көп un алып турат экенбиз да. Элестетип көргүлө. Un проблема жок. Қазақстаннан зависимый чечип коюп. Hiç Kazakistan'dan da başkasından da korkmasın. Budayın составы başkadır sapsı. Yok, budayda Sastavlar bunday olup çıksın da. Yok. Budayda var nesillerin vardır var iken budaydan кейін de gluten var. Bilesiniz? Gluten. Adamın semirtire turan bir vişisi var da. Bu da gluten çok yani. Bunu baylar alıp yiyecek. Bunu bilgilerse 10 yıl var. Özümüz yiyorsak burada satıyoruz. Öte жақсы işlettiklerken biliyor çünkü. Mayın da, özü da, anan кейін. Bunun bayağı biz artçıkandan кейін жана дәнеге чыгарып алгандан кейін бұда сары сөйек болады екен. Мына шу сары сөйегін дағы майдалап тұрып, un қылып тұрып, ошоны дағы әрбір килограммын ошол кореецтерге сатады. Уже бұдан крем скраб жазылып кеткен. Кореяда белді барлығы Японның деле, Кореяның деле барлығы эркегин деле барсында крем коюп алып. Тынымсыз кете турган нерселер экен да. Майда кетет экен, уну да кетет экен, тышындагы сарысы да кетет экен да. Эң жакшы. Мына ушул жаңгак боюнча фермер чан эки жаңгагыбыз бар. Ысык жерде ак болбойт. Баары маңызы кызыл болуп калат. Эки көрдү. Баары маңызы кыпкызыл болуп калат. Бул суук жерде отургузатып болсо мына маңызы Bizden cevaplar şu an giriyor. Bizim жаңгактарыбыздын немеси сорттор бөлөк. Бул башка американский сорттор. Бирок основной жаңгактар семейство бир эле. Бардыгы жаңгак. Орех. Дальше. Бизде Кыргызстандын бистеси чагылганы бандай. Азыр өзүбүздө азыр $14, $15 болду да, $16 болду. Чагылган бизде. Маңызы. Ошол эле маңыз Арабияда $100 экенбиз. Биздин бизде. Биздин бизде эч жерде жок экен. Мына азыркы биздин жердин составы менен мына Ахмади анан кийин Акбари деген эки сортты отургуза турган болсок, ушундай эле качество чыгат экен, бирок жаңгак чоң болот экен. Мистен. Эгерде ким мисте отургузам десе, пожалуйста, мисте да чыгат. Эгерде калбочулар болсо. Стамбулда ушундай бир коробкадан бергенде бизге аны алып келип биз көчөттүн ойнопбуз да деп коюпбуз аны. Мына немеде сиз айттыңыз го, Стамбулда түрктөр мынага өчүндө ревностьта аркылуу. Бак көчөттүн 3000ден жогору сатпайт. Бир бак. Негедир ошондой бир эмелери бар да. Анан баягы бак булардан алган көчөттү алып келип эгесиң го, эккенден кийин унун данегин эксең чыкпай калат. Ушундай бир манипуляция болуп кеткен. Да, анжир мына ушул Сузак району, Нокен, мына дегеле Баткенден баштап мына бардык жерге мына өрүк отургузуп кургатып жеп атабыз да. Мына ушул анжирди дагы үйрөнө турган мезгил келди да.
Anjirden kurugan anjir 400 so'mdan жоғары тұрады. Анан кейін ал жақтан келген анжирді жеп көрсем, дам жоқ та. Біздікінде емес та. Мына ушул кургай турган сорттор бар, көтөрүп алып. Мына асал болуп калат экен да биздин жерде. Бал. Жөн балды кургатылган бал болуп калат экен. Кичинекей болуп туруп. Буну канча жесең тойбойт экенсиң да. Мына ушуну да ойлош керек болот. Bu ne diyemedin mi? Anjir. Yok bak. Bursa, Sava. Yedi kilo biri sağlısı, biri karada, kara. Kötör daha iyisi. Buna fiyatlı. Buna. Şunda yani. Şol üçü. Üç türü var bizde. Azırap geldik. Bizim köçetler öz hazır elinde satılıyor. Üç korkanlar. Daha 3-4 günden кейін poşta satılıp başlayıp poştan varıp köçet alıp gelseniz болады да. Yani көбірек алам десеңіздер, biz өзіміз дастархан қылып береміз да. Көбірек көтер ғой. Мына малина полка. Өзіміздің бақтақшы. Мына неменің ішінде, көктің ішінде тұр. Баклажканың сыртының ішінде чоң тұрады. Bizde qanday болады malina? Soğuk yerlerge malina öte çoğun biznes, girişeli biznesde. Osunda öğrenimizler malina. İçindeki agatke olsa da birine %200'lü sahip oldu. Yani beyin yemesi çok oluyor. Gelip malina klasına, ballarla cediresine başkanı sataslar. Daim akça olur. Salçın nılıyı gerektir, 30 kilo malina alıp gitsen, pazarın bir ucundan durup, 40 başta satasında adı. Ne? 6.000 son akça oldu. 6.000 son böyle halalarını alıp var yoğun pazarını bulmanın birine gelip olasın. Siz de çok olacak. Ben anlamadım. Altın neresi bu? Ondan ötürü kılıçkalarını çıkar, var da cidasını yorumladık. Hemen soru cevap ödüyoruz. Ya şu Bismillah. her cerbesiyle pazara çıkaysın abi. Benden üç koruma belli hoştu olsa biz 4 gecede daha üstte hoş koyarız. Hemen hareket kıldı. Çalışmaktan haladenlik çıkmaya koydu. Ve haladenlikte bizim köçetlerimiz plus bir deli turat da. Anan onu hak gelip aldık, bayağı ağız öyle ösüp gitti. Anan kurap aldı, anan sizge versek o çıkmaya koydu, ne hala olup da bize. O için hazır haladenlik çok oturağız. Haladenlik olsa bugün hak gelip saldırıyoruz. Bir porter haladenlik. Sizler hep predprimat edersinler mi? Deprayet mi işleyisin? Biz predprimat edilmez, biz istеген Борбор-Азия Балбандар Биримдигинин коомунан мына ушундай иштерди кылып жүрөбүз. Берки баягы көчөттү реклама кылып андай-мындай кылганыбызда бизде проект, бензин андай-мындай олор чыгарып берет. Биз олордун көчөтүн реклама берип турабыз, жардам берип. Men endi 45 sotib yer bor da. Biri mudajini 2 million. Ana jarımı cebip salып da. Qo'shna qo'ygan mallar kelib, ana do'stlar. Ana ошол жерге калган жерге атам эсептеди, 200 түп келет экен. Кандай схемамен эсептеди билбейм. Ошого сиз кандай сүрүш бересиз, кандай кылсак болот. Бүгүн уже келе албапты өзү. Биогомуз башы жак. Биогомуз себеби Дачагы дөштөн. дөшкай. Чөкөдө бар. Килесек келеді. Ошо кандай неме кыласыз? 5-3 килесек. 4 күндөн кийин көчөттү. Ош жакка өтө койчу мен балдарым айтса, балдарымды жасалган. So'm bo'ladi ekan. Hozir bir buni yerda bo'lgan soq so'rganda men hozir 5 so'mdan kam yo'q. Hozir siz aytganda ertaga bo'lsa, onada muronda tur 40 interes. Allah 43 tane bunlar gömülümde to'g'ri keladi. Tabaç Allah'ım. Ben aytmadım mı bunda 400 so'mdan 10 tapar bir de o'tib qo'ydi. O'zsa o'razlar shu bak. Hozir bunday Akşam dolarını qaytarib qo'ysansam, ma'lumot kerak bo'lsa Ne 778 94 05. Abdullah hozir biz bu boshdan olsak masalan. Qayerdan keldik? 05. 4 saat o'tdi. 4 saat. Ondan keyin daha egishi kerak. Примерно 10 saat o'tdi. 10 saatning ichida tamirlar. Ruslan. Ruslan degan. Bayağıdan arkadaşlar, oyaktan geletganda balдар emес sevdi. Özüm emес. Şu sevdirgene bol koçak uktayı, içine sordu. Pakette gelettarlar.
çıkarıp durumda. Biz 10 kilo topraktı. Çoğunlar gidişke sudan koyup ayağa ezesiz sana karnemin degen var. Karnemin sözsüz Ardemin'de oldu. Ardemin'de 12 kilo boğulanın 100 gramla jetpegen koşattağı surab alasın olması. Arlaştırıp karnemin var. Nemenin altuşkanı atalama tamırını salıp soyuyor. Bu bir hafta duruyor. Hiç bela var. Hayır ile sıra zaten diye görüyoruz. Boşal cennetlerde gerek altuşkanı diye görüyoruz. Hiç bela var. Altuşkanı. Tamırdı kurgan koyar. Ama kurgan sana öldüğünde bol iyi ömrü var. Kimge köçet gerek bolsa tuğanlar hazırdan hareket kılgıla köçet alışkan emas. Lunga kaskan. Bizgiler ne kılap? Buna meni kalpağımca жерде oyuyoruz. Şunça жерде oyuyoruz. Şunça. Ondan keyin tamırda salıp koyuyoruz. Uzunroq saqlab olgan bir çaptır. Bayağı caylaştırıp koyarsa bol önbey. Bol lapatkаны buna teppeyle mında gire turgan жерде 60-60 alat Rossiyada. Bilesiңер? 60-60, düğünde 60 alat. Alçıga bayağı ne biyokumuz koşat arlaştırып. Biyokumuz arlaştırıp turib, ana bayağı жерге ошого тамырда ошону иштеди. А bizde taştaq жерlerimiz, bizde kumdaq жерlerimiz var. Mına ошол жерлер birge bir alış керек. Tüyündagы bir al. Odarıp, toprak sız bolup toprakta. Toprakta ne jayıp koyuş керек, 10 gün turuş керек toprak. Toprak 10 gün turgandan keyin şamal tiyet, gün tiyet, jamgır jasa ondan jakşayt. Kayradan taş bola turgan bolsa taşын terip, çoң taşlarını alып ыргытып, майда таштарынан бери ыргытып, эгерде кокон гилеске таңгадай таш бола турган болсо, тамыры такалса, тамырын кайтарып берет. Ошон үчүн кургап калат. Кокон гилес. Аны билбей эле биз эмнеден кургап калды, мындай болду, көчөт берген теке болду. Ошон үчүн элеп туруп бул жакка арып жумшак топурак колуң менен мындай кылсаң ойной турган топурак болгондон кийин ошого бирме-бир биогумус аралаштырып туруп анан ошону жерге берип туруп анан ошол жерге отургуз. Любой дарагын өстүрүп берет. Любой дарактан результат. Мөмөсү дагы болот. Шунчалык пайда болот да бизге. Ошого туугандардын баардыгын зартайын биринчи жер даярдап. Азыр биз мына күзүндөсү отургузганды үйрөнүшүбүз керек. Күзүндөсү 1-сентябрдан баштап биз уже лунгага өтүшүбүз керек. Бар күнгө 3-төн, 5-тен, 10-дон лунга казып, даярдап баягы. Октябрдын аягына чейин даярдап бүтүп туруп, анан күздө отургузуп салайлы. Любой дарак өнөт. Любой дарак не сонун результат. Меснийде болуп калат экен, 1 жыл келген кишилер. Азыр мисалы үчүн кимде акча жок азыр, акча жок, көчөт ала албайт азыр, данный моментте. Не? Барып жерин чуксун. Жерди подготовка кылсын, быйыл 2023-пү? Күзүндөсү деле 2023 болот. Түшүндүңөрбү? Бирдей болот. Самый главный ошо сапаттуу көчөт келиш керек да. Сапаттуу көчөткө заранее акчаларын берип, алып келип бала, мени позвать этпе деп, закладын берип, даярдап коюш керек да. Чтобы келгенде сразу көчөттү отургузуп алыш керек. Жер даярдоону үйрөнүш керек. Жерди обогащать этип, жериңердин лунганын ичин толтуруш керек азыкка. Азыкка лунганын ичин толтуруп, мисалы үчүн бирге-бир казып, мен айткандай кылып туруп, биогумузга аралаштырып коюп койдуңарбы? Мына ошол жерге не силерге 10 жылга кызмат кылат да. 10 жыл баягы жерде эч нерсе болбойт, только ийгилик боло берет да. Мына ушуну үйрөнүшүбүз керек. Жер даярдаганда, биз жер даярдаганды да билбейбиз, көчөт тандаганды да билбейбиз. Анан кандай бакманчылык кылабыз? Туугандарым, ушул жагына өтө скрупулезно относиться керек. Көчөттү анан кийин тандап атканда агрономду алып барбагы тынымсыз баягы көчөттүн анастасиясын окуш керек. Бул көчөт каерде даярданган, кандай подвойдо даярданган, тамыры эмне, үстү эмне, канча сууга чыдайт, канча эмеге чыдайт, баардыгын определять этип туруп анан кийин уже отургуз керек. Amerika'da minnagan yerlerde bakıldı da var. Vadan çölde bakıldı da bizde adırlar boş duruyordu. Hazır ben geleydim, buna takip geldim. Buna demedi, bizde buna ana kızından çıkandan keyin bizden yerlerimiz absolutni boş ekan da buna. Takip geldim. Boş.
видеоға өзіңер де күбе боласыздар. Мындай қарап көріңіздер. Мындай жерде башқа Израиль деген мемлекет бар, білесіздер? Çölde bakılmadı. Buna жерде қарап. Мына. Абсолютно boş. Қой. Şunday жерге сулап çıksa, қандай көчөттөр ексе болады, қандай дарақтар? Ең жақсысы бадам. Бадам. Ең жақсысы бадам жылыға түшін береді. Бадамдың ана бутосы да жеңілді, қайнаулығы да ұқсас да. Арпа кетіп болса, шекесін алып қойсаң, пальментті қылып, үстіге бұланда шығып кетіп отқан болса, карантиндетіп қойсаң, болды. Өте жеңіл. Анан кейін бадам аз орайды, білесіңдер? Бадам выносный дейді, вредительдерге. Тейшірі бұнан жалбырақтарын түшіп қалса дағы, бірақ мөмесі пішіре береді. Шыншалық пішіреді. Бірақ су керек. Су, жақсы су алып ала тұрған болсаңыздар, көктөтіп, мысалы, 3 жыл, 4 жыл қарап ала тұрған болсаң, бадам істерлік болып болады. Бадам 100 жыл жетеді. Баша, елеседі, 100 жыл. Бадам ең аз түшін бергені 10 килограмм береді. 1 гектарға 660 түк бата тұрған болса, 5 тонна жылыға бар. Құда бері 30-дан бері қала тұрған болса, мұна, сол барды. 1 гектар бақты Қадамжай районында 1 миллион сом бермесе ешletпейді біздің Қадамжайда. 1 миллион сом бермесе бақты ешletпейді Қадамжайда. Мына үшін үшін туғандар, мына бұл жерде өзіңізді қанша жер жатады, ноқатта қанша жер жатады, Жалауат, Сусап, Нокен, мынанан нарлы барлық жерлеріміз бос жатады. Мына жерлерде барлығын жер әдістерін шақырып, Шор суымен сулар өрсе бола ма? Шор суымен бассейн бұласыз, тұндырасыз суын. Анан через фильтр өткөрөсүз. Анан өзүнүн препараттары бар. Мына солесодержащий сууну немесин кадимкилерден туруп баягындай иритип туруп соль тагына түшүрүп коет. Анан ошонун үстүнөн сууну алып сугара бересиз. Анан түбүнө дагы бир насос коесуз. Бул отдельный ылдый жакка айдап турат. Бадамга суу бере жок кандай. Бадамдын сууну разрешет да биздин бадамдар. Поликарбонат. Сууну да ичет, түшүмдү да жакшы берет. Бадам суунун үстүнө 12 метрге чейин кетет. Тамыр. Ар жактарынан бир айылда өзгөндө элесиде. Айноо жер бар, будай көргөн элдер бар. Үч жер катта да чөөлө жатса болмойт. Башка эч нерсе болбойт, ошол жерге бадам эгиш керек. Анан ошол жерге бир контейнерби бир нерсени алып барып туруп, жерге көмүп, чагыштап эме кылып, көбүнчө ошондой болуп жатат Өзбекстанда. Алып барып контейнерди бир жерин тешет, баягы сыртын чагыштайт, ичине чагыштап туруп, жерге көмүп туруп, баягы суу толтуруп коюшат, бияка бир насос бар. Дайыма насостап чагыштап, башта мен алып барып куюп атышат. Муздак суу менен ысык суугандан кандай айырмасы бар? Мына муздак суу менен сугарылганда дарак кадимкидей стресс алат да, үшүйт да, тамырларга. Температура түшүп атпайбы? Ошон үчүн 36 менен сугарыш керек. Эң жакшысы 36 градус. Мен сураганым, мен бир 20 сот клубникам бар да. Бир жерге алып барып, балдар алып барып сатышат, ошол жерде бир чала айтып тур да. Бул толку муздак суу ичкен клубника келген деп. Неге десем, мына 3 күндөн бери бул нормальный турат деп. Ана менден сурап калды бая бала келип. Мен айттым, мен бир 15 метрден чыгып эле клубникага кирет деп. Булактан чыгат, анан токойдон келет. Ысык суу менен сугарыш керек. Бакыт ысык суу менен сугарыш керек. Өзү күндүз менен сугарбайм. Кечки саат 6-дан кийин эртең 7-8 болду, анан алыштым. Сиздин баягы клубникаңыздын жакшы турган себеби бул жакта топурактын составында көрөлөт. Мына тон, мисалы үчүн малинасы менен түздүн малинасынын экөөнүн сактоо эмеси 3 разница берет. Түздүкү бөлөкчө, жактыкы бөлөкчө. Минералдар бардыгы ошол клубника өзүнө составын алган бардык жакшы элементтер ошол кармакталат. Топурак жакшы. Geçen bahseden Cenab-ı bir müşahit edip kaldı. Havuz kılıp durup, ağam niye satış gerek dediniz? Özünün preparatları var. Ne diye? Soldu ömer kılatman bir göktir. Neytralizoid ete durgan mı? O, demeyle iritip durup, tuzlu iritip düğünden sürüyor. O zaman su var arası. Havuz kılıç gerekti, çoğun var. Boçka kasal koysa olur mu? Boçka kasalasız, boçkanda tüyünü adetli nasıl koyuyorsunuz, чтобы
bayağı tüyünde düşkön demeli, tunutmalı adeni çıkarıp koştu. Olursa Oturup alıp sıyıp kılıç gereği. İzlep bu başta. Tüyünde böyle düşürüp durur. Adım gideli çılak okşamalı deme toplalı olur. Tüyünde olur. Çaynak bütünde nakitte yollar. O, çaynak tüyünde nakit değil. Şu anda 6 sotluk yer vardı. Bir aşağı geliyordu. Almaya geliyordu. Orada saçlar diyorlar. Şu oldu. Onların çekesinin gazı kurup soğan anda soğan anda. Bunda tekerek gaz programında tekerek Yamalı. yapmışlar. Kurultu soğan anda bastı. Almanlı mı? Almanlı, Stockholm'lar. Alman Artık türü var, da kıstası. Alman tüyünde işlerse çok olur. Alman tüyü tam bu Türkiye Almanın çıkıp tepesi için karmak duran çok kapata oktam. Tüyünde işlerse çok. Ola azık verseniz, su verseniz daha navarı doğru tasla. Almanın oğuz tamırları o şarkı ketken jakka butağı getirdi. Alma özü bunda kalsa butağı oğuz tamırı şunun dışında olur. Azıklı da sonu da şu yerge vergen jaksın. Çekesinden. Bunu kandiklerdi tamırı bulacağında yarım metrele çıkıyor. O için yarım metre açıcıya kılıp sunu o yerden de gelirler. İyi azıklı da o yerden verir. Bunu kandikler. Ama sefer Osmanlı'da gider. Çok daraktatlı 10 metreden açılıp yapıyoruz. Yani şu an bir numaralı çağırdım. Nemeli geçtim, okul üniversite. İşte bir yaşlı bir kaldı da gördüm. Cihazlık yetişmeye kaldı, çok öykündü. Tamırı YouTube'da kıskası bir yapılarak geldi. Tamamen altışlarında sonra. Eski daraklarda hazır evler, eskiler göz kıyvayla eski daraklarda karma oturuyoruz. Yok falan kıyış gerek. Kıyıp, tazalap, ordudan canlı, sortlarda gelip oturmuşup. Kiçineke жерде olsa da жақсы, effektivді işletkeni hareket qilishadi. Effektivді işletmese жер. Biz жеріміздің маңызы аябай шығып тұрады. Элементтері барлығы қамтылған. Аминокислоттар, қаншалаған бізге керекті микроорганизмдер барлығы тұрады. Ошоларды біз өзіміздің елімізге işlете алмайды. Жөн жатады. Ошоны жөн жаткырбаш үчүн саясат жүргүзүп атабыз. Ошон үчүн кыргыздарым тургулап бак отургузалы деп. Кудайга шүкүр азыр эл жакшы ойгонуп калды. Эл ойгонуп азыр тынымсыз бак кылам деп. Азыр эки адамдын бирөөсүн неме кылса Абдулла мен бак кылайын дедим эле мага консультация керек деп атат да. Бул өтө жакшы көрүнүш да. Бир дарак мисалы үчүн жылыга 10 килограмм түшүнгөдө турган болсо, бир жылда кыргыздардын бардыгы биригип туруп 7 миллион киши экиден көчөт отуруп 14 миллион көчөт отургузуп турат. Мына ошонун бардыгы бизге азык болот. Тамак аш коопсуздук болот. Азыр биз өзүбүздү 100 менен 3% камсыз кыла албайбыз. Кыргызстандын потреблениясы сезон кезинде күнүгө 1000 тонна жүзүм жейт экенбиз. 3 күнгө жетпейт экенбиз. 3 күнгө туруштук бере албайт экен да жей турган болсо. Хурма вообще 0,1%. Хурма. Badam, вообще badam жок экен. Биздин базардагы бадамдардан мисалы үчүн 1000 тонна бадам кылса, ошонун 10 тоннасы биздики. Эми калган бардыгы Өзбекстандан келет. Фисташка, Турциядан бери, тияктардан бери алып келип жатат. А бизде 3,5 миллион гектар жер бош турат. Мына ошол жерге өзүбүз жей турган продукталар чыгара албайт. Наша говорит, для себя можно, для себя эквей атабыз да біз ешкі талды, екі бана. Өзіміз үшін. Для себя жоқ та. Мен Абдуллаем жаңағы, Алла Тағаладан жаңағы немен алып келдім да, мен сізге келген ошақ болды. Азыр еккенге дағы 15 күн бар да, ошаны қайса? Бияғы 1.60-1.80 деп атады. Бияғы 40 деп атады. 40 қылсам, алып нечкөлеріне бір 7-8-ден шыққанда, қойы болып қалау дейді. И ошаны азыр қандай подкормка қылып, биогіміз аралаштырып егішін керек же жөнөкейлі пакет берсем. Малина, полка. Малинаны өзі екі малинаның ортасын 1 метр қойы керек. Жерді қысқанға. Жаңағы 2 қыл бұлар. Бияғы 1 метр. Кетет бұл чайлетті. Чайлетті. Кирип анан кийин баягы жерде териш деген проблема болуп. Балдар эле баягы көчөттү көп сатыш үчүн схеманы кичинекти бөлүп атышат да. Садар болот эле осоне эктирип койдум. Доктор сен айттың азыр. 10го 20 сантиметр эктирип алды.
Ертеге теріс керек та бұл, біреуге сатыс керек та, бұл тебеленді болып өлбейді. Жоқ, мұның мен дағы местный малина бар деді, бір 3-4 сотық. Мен емесі, ал бар чатырап кетеді. А мен қуаннан сұрасам айтады, акадейді 30 сантиметр. 30 сантиметр мен өтсем мұнда, ертең алып шыққанда сапсым еді, чатышы өліп қалады. Мен айттым бір, 50-60-тан егерлі де, бұны мен болам да, бойлап кеп. А сіз айтып отырсыз, 1 метрде, 1 метрде. Бірге екі қылып еге өргілі, малинасындағы ежа малинаны қарағатты бардығы бірге екі. Ең жақсы. Ежа малина жүсті зорғы берді да, жоқ да. Ежа малина өзі, ежа малина көчөт, малина көчөт, көчөттер, жақсы көчөттерді елдері біліп алдырда, зарайны ақшасын беріп, ұрын күтіп отырғандар даже қуанышты. Құнша таңқыс болғанды, жақсы сол. Назыр қуаныштыққа ол жақта көрдіңіз бе, қанша түшіме күш байқалды. Мынау сол түштікі егерден Сузаққа егілгенде бәрі деген ұшмақта. Сонда бір гектарынан 40 тонна сатпақта. Geçen былтыр көрдіңіз бе, мен барған малда Абылайкая осы дейіңіз деп маған көп береді. Ошо күні 480-ден сатып қалды. Еже малинасы. 480, белестерді көрдіңіз. Bir gektardan çok degende 100 kilogram terip çıksa da. Emayende tergen adamlardan konkursmen alatken altıvança. Biz bile bakıp durduk, yarım saatin içinde bunda reseptlerin 20 ayağı geldi, başlı ayağlar. Normal terpegen almaydı kan al. Çok şabiyorum çıkarıp bana değil, bana yagadan konuştuğunu yapmayacaksın teripleştiğinde. Ağzınlar siz 1 metre dediniz. Birge, iki ege örgülü. Ertege çaylap ketkenden keyin batıralar olasın. Ben güzde egemde al bana dastapta kılalmaya kaldı da. Ben güzde жерді aydat koydum şu. Жер жатат азыр қардың алдында. Азыр шоны трансая қазып, балдарға айтып, трансая қазып, яғы 50. Терек деген 60 қылып тұрып, бір селге одарып, таш болса ташын алып салды. Жоқ, бізде қана топырақ, тепсең чачылы. Ошоға биогумус аралаштырып, қайда ордына беріп, ошоға отырып саласың. Бірге еке білер, ең жақсы. Мынан стойкаға место алдырды. Чтобы ертеге стойканы отырғызғанда көшет алынып кетесің. Мына 1 метрден эксем стойка қалады ошонда. Стойкаға место алдырғыла. Анан кейін мына немесін орталығын 2 метр қылы өргілі. Киріп керген адамда қиналып жүр. Неме қойыш керек, шығыш керек, арава сақаба керек. Азыр анда биогумус сулда бирене кошпой элеге беремби? Бизде жер жакшы да бирок тупурат. Биогумус берип коёр. Мына 2 килограмм биогумусту 1,5 килограмм, 1 килограмм неме 500 грамм биогумусту 2 килограмм топурак аралаштырып тамыра кетти. Болду экен. Зыян жок. Зыян жок, эч нерсе жакшы болду. Суроолор берер. Суроолор болсо өзүңөрдү багыңар коюңуз. Менде суроо бар. Мен атым Ал. Кубатай Чаканак боюнча. Ошо көлдө жана балдар YouTube'дан көрүп калдым. Анан ошол Чаканакты бизге алып келип Бириле соны сиз акчасын берсеңиз эле мен звонить этип азаматка айтып коем. Неме жалаатка салып бер деп алып аласыздар. Өзүм чалып алсам 2 күндөн бери албай атат да такырчы. Азамат телефон албайт. Азамат азыр ушундай тынымсыз иштеп аткан малды. Көчөт эсептеп өткөзүп болду, акча алып аткан малды да. Кышка мал бир сүйлөштүк элек да. Марттын этектеринде ошо неменин кардын кетишине жарашат экен. Анан ошо боюнча кечеден бери чалам такыр албай атат да, ушуну бир байланышып. Жазганда 0502 0502 55 33 99. Ошол телефонго чалдым да. Бул номерлердин албайт атат. Экөө бар да, 2 номер тең бар, экөө албайт да. Мен Галасабай айтып коюм байланыш. Азамат
Mağrur'da aldı. Abdullah Taşiş, elin surosun жеткиз koyun. Endi neme boyunca aylık kötürdüğü ayırlardagı her bir uyda bir kança soytukta boş jaylar жатат. Anın erkekleri misalı başka yerde işlese uyunda ayallar oturat da, yani ayallar oşo çoğun soytuk yerlerinde ekkeni misalı göğünde mümkünçülük yok yani. Ay başlarından malumat alganımıza karamadan Oşolarımda maynası köptörgü, misalı siz akıllı, siz ortada bir köprü olup verseniz yer geçe, aylı hükümetin dengelinde aylı hükümet özü garanti alsa bir kança min misalı köçöttörді. Bunda padrealizasiyaga dep soranışып жатты. Жерлери бар тосулган. Только падреализация болсо, ошо немесинен мөмөсүнөн же болбосо кандайдыр бир срокту договор сетип алып туруп анан кийин төлөп кутулса деп ошодон бир малина эже малинага суроо талап көп болуп атат. Типа күн бир суранып билип берсеңиз жогун деп Жақсы сұрышты алып келдіңіз, себебінде бақты біз үйге апарып беріп алғанымыз менен бақты аялдарымыз, балдарымыз қарайды. Мынау ошолордағы тынымсыз сатып, ақша қыла тұрған бұлақ керек та оларда. Малина, ежамалина ошол бұлақ болып бере алады. Bir 5 сотке 300 көчөт болады. 300 көчөт болады, бағы егерде чисто польский бола тұрған болса, әрбір 3 килограммдан түшүрөт. Бұл деген 900 килограмм малина. 150 сомнан сатса, ептімен сатса болады. Бағаларын жеген-ешкенін күнгі көтеріп тұрады. Гене жашағаны бір шарт болады. Бұр айтарса, әрекет қылып көреді. Субханалла, Аллахның қолында Аллах субханалла беріп десе, ешбір тосқауыл жоқ болып қалады, иншалла. Жақсы керек. Жақында Өзбекстанға бардық, бір көчені көргенде бетон бойынша екен. Ошондо мана комитети чыгып, биздики өзлөрүн абатмаалда деп өзү проекти бар экен. Бетон кылдык дейди, четиге жүзүм экиптир да. Бир стоп жүзүм экен. Анан бир адам келип, өзү мындай кара кесишин айтат экен. Анан кийин бир адам келет экен, машинаны коюп берет дейди, бир адам келип тердирип, ошо саттырат. Бир семьяга манча жүзүм дейди. Үйдү ичиге көкөт эктирет. Ушундай система коюпту. Өтө жакшы. Мына немеде Ферганада экен, анчада бир анжир совхоз бар. Анжир совхоз. Бардыгы анжир отургузат, анжирди алмаштырып турат, тез-тез жаңы немелер. Азыр мына кара анжирди ошо жакта эгип атышат да. Кургатып, сатып, бир эле анжир неме Ошқа чейін келеді де, керек болса Аравияға чейін жетеді екен, қап. Bir эле ошол совхоздон кылган иши да. Бизде канча мүмкүнчүлүк бар, бир ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып азыр мына Кыргызста мына кыргыздардын мөмөсү деп койдум мен, мына слива менен мына бадам. Өтө зерикчел адам экен. Сосын карап койсоң эле бутоогондой жеңил экен, жылыга түшүнбөй берет экен. Ошо Кыргызстандын бүткүл эле жерин ошо бадам менен сливага толтура турган болсо, мына Германиянын өзү айтып атат. Эгерде силер көп кылып объем кыла турган болсоңуздар деп атат. Кагыны 400 рубльден алып кеткен, сомдон алып кеткенин ыраазы экен да булар. 400 элестетип көргүлөр. Бир эле кайнолу 70 килограммдан жогору берет. Канча прибыль болот да? Ар бир 20 килограммдан как бергенде дагы бул 12 тонна как болуп кетет. 12 тонна какты мына быйыл 170 сомдон стендлейди сатышты. Мына стендлей деген эң мода болуп атат. Дүйнө жүзүндө конфеттин бардыгы шоколад, чернослив шоколады ошо стендлейден жасалат экен да. Ошол сортун алып келдик. Ана эми элдер поддержка чыгып, бардыгы мисалы үчүн огороддоруна ошодон отургузуп алышса, андай сонун болот. Bizde Kırgızstan'da kaynağım var. Özbekistan'da çıkan konfetler o neyse жақсы değil. Çöntüğüne salvası. Şire olup ketsem salvap cehip yürüyoruz. Ama darılığın ayı. Hazır siz meyerde şunca geldiniz mi abi? Hep canım bu
O deputatlar koydu. Deputatımız bir yerde oturgan hakim. Bu niye geldi bu kişi? O jene çok da bunlar. Bunlar kötü toktar ıstalaklar. Yerde köp çıkırgan yerde sizin çıkış gerekiyor. Biz zasidayın ötürü. Buna yerde ruhsun, düşünsün. Bu şey yerge fayda oldu. Bunlar bilesiniz yaşayan adamlar. Bunlardan okşayacaksın futbolu. Kaçak bile departamentini açardı. Ne girçi buna baklavatın yerinde ne gel baktır. Ne degen söz bu? Bizde 14 tane dışlar vardı. Bir tane adam geldi de buna hazır kalalım. 14 adam oturalım. Bir de her hani yoktu bir de adam gelmedi de hazır. Burayı da hazır. Kömür var. Mamaya durmadı. Bunlar şunçalık bayan da Bu böyle bu siyle var. Yeni siyle var. Özü siler gelgenin yeri özü жақсылықта. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдағы дінге шақырғанда біз кім оқытамыз? Пайғамбарымызды бұрған дегенімізді жақсы ұлып айтады. Ешкім бізді мінжет етпейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұндай ташпаран қылып өтіскен. Тайфыр деген шағып алған да? Тайфырда. Сауаға келеді. Ташпаран қылышқан. Мына тайфыр ең динден бұрын болды. Daim parvardigar degan endi bizlarga hozir baqtavatni jasab o'tamiz. Aqrin singan bir vaqt keladi. Shu so'zlarimizning bardig'ini yuragida singan. Xudoy buyursa o'sha yaxshi singan. 14 adam hozir biz 10 adam qaysak 140 adamni biz o'zimizga chiqaramiz. Az bir yerde aytıldı ki Allah'a bir yere 10 adamı kötüden akversen buna çapılarsın. Allah 40 yıl kazan bunu. Ama o çizdi beni. Peki sen hiç koyduğun 3 kanı görüyorsun. Desem bunu ben bu cege boktu diye versekler. Kanlarımızda yedirsek anan giyip kedep değil mi? Aka sizin adınız kim? Benim adım Osman. Osman Aka çok rahmat. Allah razı olsun. Abdullah Kanı kelip oturan. Allah razı olsun size. Ama o İstanbul'da dastan Eko meni 20 yaşımdan tanıdı. Ben şu malga gelip biröğünün altın cegen balan desimde. Biröğünü vurup diye bir tomok diye bir nemeli bir haram iş kılıp biröğe bir azar bergen adam desim. Bunlardan ben çocuk esime tanıdı. Bunlar özleri çocuklar oldu. Biz bir geçirdiğimiz almaktalar. Bunlar şu 94. yıldan beri bir geliyoruz. Akası en yakın kucaklaşkan dostum oldu. Bunlar şu bağışıklar şular. Sen nerede olasın? Bağış. Var mı lan? Bağış. İstanbul'da küçük dastan. Ben de Ankara'dan buldum. Ben ayaşındilerim uşlar. Ben nanda tanıdıkta. Oşdan beri de orjanda da ben şunday bir gözümde bir yüreğimde bir kaynak çıkan bir emin var dedi bana. Tüm boyutlarına aytıyorlar. Nanda kılışımız gerek, nanda işte hareketlerde kılış gerek de akırı gelip bunlar şu 2015 yılı şu yürekte kaynak çıkan derse şu bakka termaştı da şu bak hazır mısın kılgan işi biliyor şu. Kança meni aldap ketişti, her deme kılıştı. Biroq şu yoluma qaytmayla geliydim. Allah Taala rızkımды dele berip otar. Mına aldagan adamlar kayra özleri, misal üçün öte bu sol bolup kayra özleri gelip otar, keçirip koydu. Biroq men yoluma qaytpay, şu yoluma qaytpay dep turup şu только baqdavat menen keleytamın. Uşunu Xudo kalasa, uşul akırkı demim kalgıça şu baqdavat inşallah. Sen dua kılganda bizge Allah dua menen bolup baracak. Allah'a bir şul tahajjud namazlarımızda, şul 5 vakit namazlarımızda bir kalakanın harcayı, şul Abdullah'ın sözünde bir kulup kılıp, şu yerge bir yağımdı kılıp, şunu bir şunday yer koldap kete turgan, şunday bir yardımını ver dep koysanızlar, Allah'ın kolda verse başka hiç kimse yer veremez. Rahmat, Abdullah sen jana jogorku kengeштеги merkeze bölöktörü kapa olma uka. Sana bütünde el razı. Xuday razı sen şunça elge жақсылық kılam dep altındağı vaktına bölüp şunça jüresin. El şu biröge birö har bolboy, biröge birö zar bolboy, biröde birö bunday kol surabay yaşasın dep. Senin menetin düşünüğün жеткіре тұрған немеңені ұшылықам сен. Саңа бұдай есі олып қойсын. Сол қылған іштерінің аяғына жет. Ұзақ өмірсін. Сені артаңанда болсын, сені жолдаған жігіттер көп болсын. Үші тілейім қауып болсын, жолдарың ашық болсын. Кім-кімге қандай санаса, Құдай жаратқан Аллаһ өзіне берсін. Жана сен айтқан айыл шаруасында отырған көкмейлерді Құдай өзі жазалайды, уақыт келеді. Алар да сен жолыңа түседі. Құдай жол берсін.